kuzwe sigaba bathingula amakhosazana leli thuba sizoluya abashumayeli kwabafakazi imisebenzi emihle nemkhulu ezoba bathingula amakhosazana ibe sendodana sinentendelane nkosibusisa. Indawo ngeziguyo bawuthatha umbhobho bawuletha kimi abashumayeli abadala bafika Nkosi semguqile cela bangixolele. Sibongo sami ke ngoba Ncube uNkulunkulu esihlangene ngaye athi baba asikhulume ngaye ngelinye ilanga wavala umhlangano eJudiya wayesehambisa uNovemba welinye ilizwe engalisho ngoba nabo abantu bakhona ngiyababona. Uma ufika umhlangano kulomuzi wakhe wahlala baba insuku ezimbili ezintathu wase kufika kuye umkhokheli osemdala kakhulu umkhokheli ongasakwazi nokuhamba usebanjwa. Uma efika lo mkhokheli phambi kwenkosi uThimbo lenkosazana uthi baba sengimdala kakhulu angisakwazi nokwenzani bengicela uNkulunkulu bangiphe ingane angigcobele ingane ezokungisiza ngoba noma sekufanele ngikhokhele omama 14 akusenzeki ngesimanga sobudala sesihlangene nokugula. Isiyamuza inkosi lomkhokheli imkhokheli ikhona ingane osuyibonile uyavuma umkhokheli uthi baba ikhona siyadula inkosi Thimbo lenkosazana iyambuka isithi cha mkhokheli hamba ngithi uhlezi emhlanganweni
umhlole nosongela omunye nongadehle komunye nongamafuna omunye njengoba ngisuke ngihlezi inkozisha empulpini imkhokheli ngisuke ngibhizi ngicubungula izinhliziyo zenu. Leli nyanga wabathengela la ngangikhona wabona masefanele angene empulpini wesema kwathi umvangeli wayahamba emva kwakhe ngaleso sikhathi wayesegijima kuye wasefike kuqa kuye wasebumvangeli ezalapha wasethatha umbhobho wamemeza kulo leli bandla wathi laba babanga indawo ukuhlala uthi ubaba bayamphazamisa. Wakwazi ukuzwa engena lapha abantu baba omama ngoba wasukuma lo mvangeli wehla wathi mafika lapha shuthi ubaba wayesemkhomba isithi laba bantu ababanga indawo ukuhlala bakuliphi isayidi. Wabona nje uhlezi nje ibhizi inhliziyo yakho icabanga itembi icabangela omunye umuntu abantu behlezi nje lapha leli etafuleni phambi kwakhe alimsithile ukwazi ukusibona sonke. Ithi inkosi mkhokheli hambola wasehamkhokheli wawuyasasa emva komthandazo wokuvuka wasehamkhokheli manje umkhokheli ngene edolobheni kushaye isikhathi soba ulalwe wayesehamkhokheli elala esitendeni sakhe njengoba nathi sineyitende emadolobheni esilalo ma umkhokheli eselele bana bahle basesizwini useyibona imanzi zebhayidilafotini uyibona ziza kuwe uhlezi ugqokile ingubo zakhe nesipika sakhe uyibona imanzi ziza ithe inkosi umkhokheli ngizofika ebusuku nokhombela umkhokheli uyosuka ahambe masisha awashiye wonke amakhosikazi uyofaqala phambi kwakho. Maseyibona lezi manzi ayiphethe umkhokheli uyayibona ziza zihlabelela ziningi ngoba umuzi omdala umuzi futhi omkhulu. Wayibona umkhokheli ziza imanzi zafotini ziza efaka ibhandi ekhanda naseswini zathi mazinje ngepulpiti wasesuka inkosikazi ebemumva enganakekile engisho noma ehamba umkhokheli akashiyizi kuye Jerusalem emeze 14 inkosikazi engakwazi ayina yayisisuka le nkosikazi yayisiyamleshesha uthi umkhokheli seyixoxalwa nakusasa yayisiyamleshesha le nkosikazi yayisifika ukuguqa phambi kwamkhokheli wayesedumala umkhokheli ngoba kufike eqala kuye inkosikazi engekho enhliziyweni kuye ngoba kuye kufike eqala inkosikazi engekho enhliziyweni yakhe wayesevuka umkhokheli phatheke kabi kwakhali kwashiya isikhathi sokuba kwayemthandazweni uyasibuza umkhokheli kubaba ngini fanele aye phela ngokuba umthabo obuya waphuma umthandazo kwasethwa kusethelwa ukunikelwa wayesedololozela umkhokheli abambambile bemqhuba umkhokheli wayesengena ngaphakathi wathi mayengena nje yayisithi inkosi thethelani nasi salwa sami size kimi wayesethi umkhokheli wathi mayeguqa phambi kaShembe wayesebuza uShembe esihlangene ngaye inkosi uthi kulo nkosazana yathi umkhokheli ubonene ebusuku wayesedumela umkhokheli-ke lo engathi mawunikwa ithuba kwathiwa khomba noma khetha engathi ungathandaza uthi Nkosi ngicela ungiphe amehlo asezulwini ngikwazi ukukhetha umuntu ofanele umsebenzi wakho okwenzeka umuntu kuleli bandla agxotshwe abachithe bonke abantu abagxotshelwe. Yabonga Nkosi izulu nomhlaba kufisa ukudla ithuba Nkosi kusele ekuzwini. Ngiyayikhetha Nkosi yasehlelo alabasayithi. Amen. Nkosi Nkosi, Lord.
umfana kaNdlovu eMpumbulu ogama leHlesa. Sihlangeneke ngomuntu omkhulu kakhulu wasezulwini. Sekuyenzeka ngolunye usuku siselinda la ngaqala ukunakisisa khona wengakahlali esihlalweni. Sesizohlala sizokotha nje inyanga yezulu ebese hlala esicephini sami sengiyamdedela. Sithi sisahleli phansi ebese uyabona ukuthi sizoshawa la. Ungixake ukuthi sizoshawa ngoba senzeni wenze njani kanti owasezulwini usebonile. Ebisibiza ingane inyanga yezulu ibize la ithamba ungilandela imvubu. Ngesikhathi esho njalo uthi yabo sosha manje asikho eduze kodwa into eyenzeka lapho uyayisho la. Manje ngiyazibuza ukuthi uyizwa kanjani kanti usikhatsini la eduze kwami ubani lona na. Kube sekuqhamuka umuntu phezulu eqawini, lo muntu uhamba ukingqika isingenzansi siyaphenduka siyabhubuzela. Lo muntu sekusho umuthuli abantu bamkankile uhamba ngezandla, izandla sezimagqoko. Esezodlula ebese uyibona lento ayibazolinga ubaba labantu. Lo muntu uhamba kanjena uyihlaleleni sonke lesikhathi. Esedlula lo muntu eduze kwethu befike bemshiye phansi ebese uphendula umzimba wangenzansi uqondane nowangaphambili ngoba wahamba uginqilika nje ewudonsi. Maye efika la ingane lethunyiwe sesiyibona inogodogodo lomsila. Hawu uthi uyibona lengane uyibona sinomsila ngithi baba hayi imvule uthi usefaka umsila seshawa. Ngesikhathi ifika ingane enyangeni yezulu isifike iyayidonsa ngemumva insilane isiyayinika isiyasukuma inyanga yezulu ifake njiveni ibamba ngomjiva isiyanikelisa ithi nikele. Ngambona inqaqama ngathi kusho ukuthi nama ngigebhela kusho ukuthi lezokwenzeka la nami izongithela. Wathi shwi wathi sho ngabona engasekho sekuqhumile yakhala imvubu isikhala la kade ekhona ngathi kaniseka wena zalala. Wayesukuma lo muntu esasithi sifuna ukubona ukuthi usukuma kanjani umuntu. Okokuqala ngimnothisa ukuthi sengathi la sikejengiwe la. Mase sisentabeni sehlezi esihlalweni. Cha oqala angenzela kona ehlala esihlalweni esafake
isibhinki somjivo omncane. Sengiyafika ngizobika baba, ngilahlekelwe umfowethu ngomhla ka-22, angimbonanga 23 ekhaya. Wengakholwa-ke umfowethu, kodwa u-23 wawazi ngayo ukuthi 23 namhlanje. Ewuthanda into eyithanda umgidi kuphela. Mase ningenisa inkonzo endala seniyaphupha ehambe. Kanti mhla ka-22 bazombulala abantu. Sengiyafika ngesabatha elilandelayo, ubaba ehlezi esihlalweni, sengifike ngiyacela. Uthi ubaba, hawu, ungibone ngani insizwa kithi? Ngithi baba, ngibonga nje ukuthi ngiphinde ngimbone uNkulunkulu ngingalahleki. Uthi ufuna umfowenu? Kwangixaka futhi ukuthi ngoba ngingakasho lutho besabingelelana. Ufuna umfowenu ukumthola ithambo lakhe? Ngathi baba, wathi cela. Ngathi ngicela baba ukuthi ngimthole umfowethu ngikwazi ukubeka ithambo lakhe. Wathi uzomthola. Kwakuyisabatha. Wathi ungalali-ke la, hamba uye ekhaya uzomthola. Ngabe uphela umsebenzi kaThixo, ngase ngibambe imoto ngiye ekhaya. Ngathi ngifike ekhaya la kwentuka izulu, lakhomba imvula manje. Lahuba, thema lokuba layidedela imvula. Kwathi lako-8 laseliqhakaza inkanyezi. Kanti abakhapheli bakhe sebemkhiphile la babemfake khona endlini yangasese. Bahluleka ukuthi bemfake ngoba wayenamahlombe, bangenisa ikhanda, bambhekisa imilenze phezulu, bambopha ngentambo. Ngesikhathi lina basebemkhipha beyomfake eNhlanganamfula, iMbokodwe noMkhazi, imfula yakithi le enkulu ehlangana kumina lapha phansi. Basebemfaka khona. Mabemfaka khona lisana izulu. Mase linamuka izulu becabanga ukuthi uzohamba namanzi eyobhajwa eSiphingo Beach. Laqhakaza inkanyezi izulu. Sebeyaphuma abafana bami sekusile. Sebeyaphuma nenkomo bayolusa. Mabefika ethafeni enhlalomfula la uhlangana khona, kuvese kuphezuka eyodwa inkomo iyongena eNhlanganamfula. Ikhuze umfana, ikhuze egijima ilandele. Siyambona nomfowethu ngoba ngase ngibiza umfowethu kwakhe eMangamazini, ngambiza ukuthi awusondele uba ukhulume kanjena sibukisane ukuthi kungabe lensizwa yakithi ishonephi. Wafika umfowethu sase siyabusana. Masi singaphandle sibheka abafana lapha, usephuma lomunye umfana omdala uphuma ngejubane lapha. Siyahleka nomfowethu, sikuyayibona into ekade isehlela nathi. Usho ukuthi bahlangene neqandu lapha. Yizo lezi kanti usekhishwa umuntu olele ngobuso emanzini. Wayesegijima umfana bebuya beziyela
Mabefika kithi baba khuluma baba khuluma baba khona umuntu lapho emanzini ngithi mfowethu umne wethu loyo asa umne wethu hayi asame semaphoyiseni ngithi uzofika uthini emaphoyiseni into ungayibonanga sabe sesehla nomfowethu nengane zafike bama phezu kodonga lomfula ngase ngiyambona awuye ufake ibhanti lami lesudu engangimnikeze lona ngangisawathanda amasudu ngawayeka ngalolo langa phinda ngayithanda isudu wayese ngehla mangehla ngiyakuyena amanzi ashaya ngehla kwekakala okugcwalanga umfula kwasethutha abantu abangafanele kwathutha abantu abangafanele engathi ibona babekufanele ukuthi bezosigona kodwa bathutha bengajaho muntu befaka futhi lengubo emhlophe sabe ngifika ngiyamphendula useyabutuka ngase ngiyamqoka wayesebona umfowethu ukuthi uyena ngamqoka samqoka unenika kuphela bakhiphile ibhluwe bakhipha ishade bamshiya naleli jazi nenika bathatha lezicathulo ezifakile sase siyamqoka sabuyisela ngaphandle kwamanzi saba kumkhipha emanzini layigedela lashaya isigubhu sathi masi silento ukugcwala umfula samhlefisa samkhiphela kude nomfula weza kithi umfula samhlefisa wesithathu sase silanda amaphoyisa usuku wayisuthula imbokodo sehlangene nomkhazi sekhamba inkomo uhamba ihlahla athi amaphoyisa ke la ngabuka khona amaphoyisa abuye ephuphe kahle mawuvelelwe into eyicabange nje kalula ukuthi ngoba amaphoyisa sefanele uzijike noma ikuphi bathaya ingene isikhombisela kade khona sangena wena wendoda sengathi unempilo kadami ngimpela ngena khona ngale kwalokho kusho uzobulala phela kwathiwa sigimtele sagimtele yathi yabona lisala khona inje yila kade khona mawuthi simsuseleni bezobanjani masumyekile sesimficile umuntu wakithi wena wakini ngaba njani kuwe lasekhuze nesimame lathi ayi sayike akubona wafika amaveni amathathu esibanga isidumbu ethi hayi kusebenza obanda asebenzi thina kusebenza obanda sathi okay lana mayibanga kanje labantu usho ukuthi kuzokhwashwana la kwase kufika asemzito ayesefike esemthatha ayesehamba naye ngase ngiyabuka ukuthi uNkulunkulu uthenge izomthola umsebenzi wakhe wokuqala kimi engakangeni ethempelini awenza kithi ngase ngiyaphelela ukuthi uNkulunkulu khona ngiyacela ukwehlela ngenzansi ngingadli ithuba labantwana. Amen.
ngiyayithatha inkosi yasehlini yophakama, inkosi yamakhosi. Yaze yafika ngizoyithatha lapho umbangeli umfele eqale khona ukuthi 1933 lapho eNtuthaneni, lapho umhlangano ophuma eKenani, lapho yakhuluma khona iNdlovu yomusa ukhokho walemandla, wathi sihambile ePhakameni kunendoda efikile kodwa siyitshelanga ukuthi walandwa esihlangene ngayo ePhakameni, wasemleka phansi emphendula amagumba amane, wasethi noma emncane kodwa lohola ihlelo engezina singabhala. 1995 kumnyama ezweni kuthiwa 1995 kumnyama ezweni 1995 kumnyama ezweni lapho okwavale itolo ngomhlaka 24 enyakatho iphuma iNdlovu yomusa udwalana abadala umthunzi ephuma umkhokho walembandla ehlangatshezwa imigidi yasezulwini. Wafika ibandla kwafika izwi ensizweni ezazigidiyelwa umfundisi uMagwaza nalabo mfundisi, wasithi hlanganani embelebeleni silindele izwi lizothini. Izwi lafika nomfundisi uShabana, lendoda ebeyidumile engafuni ukusalela emakhulwini. Uthi umfundisi uShabana esebekile izwi kabusuthi ngelanga lokugcina niphatha imvunulo ngoba yena yedwa wangebhesha entabeni yomhlangano. Sayiphatha imvunulo hlobo ezinhle enkosini. Sathi mengabe sebenzile ugandaganda ongenasitshelile, waqeda ukumemeza wasithi futhi angibesaba abameli benu, esho lehlelo eziphambili kulebandla. Meselwethile saphoqeka ukuvunula kwangasekumnyama, abantu behleli phezu kwamadokode ukhuza ingcwele ngoba uNkulunkulu esekhona. Sathi masesimlanda uNkulunkulu uzawuza sindopheleni umhlaba, sathi masingazivunuleli umfundisi uDikathole, umfundisi uGumede wasemseni, umfundisi uNgema namakhosazana ngibazi abanye esasilandela ngemuva. Yathi mayiguga la lasiyameneza udwalana abadala wathi lasasifika khona emakhoneni siguqa
ithi siyivalelisa seyisithathe iy'ntambo seziningi uthimbo lwenkosazana seyigcwalisa amazwi ka-1933 sathi masiphuma sasongena endlini yokugcina lapho safika sathi wakuthinta unakani kaziyodusa ngami sakhitha phezulu kwendlini yangayezulu sinalezi nsizwa namakhosazana lapho kuthiwa kwakunendiya elithi labona inyangayezulu ingena iphelela uthimbweni inkosazana. Lawo mazwi akaNkulunkulu ethatha inqola uyihola lesitimela esesiholwa umkhulu wakhe ngoba owamlanda entuthaneni osesihlabeni sobukhosi wathi ubuya sengimina suka ezintweni 1997 isebenza emnyangweni wezokuthutha wase-South Africa esiteshini Greenwood Park. Uma ngiyakhona ngena upassport phuma 7 ngisebenza ngedwa ngilawula itimela ngiyazingenisa ngiyayikhipha ngiyaphoqeka la kwa-N inamba yasekhaya 203 wonke amaNazaretha malwimi ngigibela ibhasi lapho engithatha ingibeke njengakaseme lesaphuma untini athi umfundisi uqhiliza akagqokanga ijazi lomakhazi uyophuma untini ahlale ngaphandle alinde mina ngoba mina ngilinde ibhasi ezobheka iphoyinti ofanele ngiyithatha ayimi la kwesami isitobhu kodwa kunamadoda enzokuthi uma ngehla ngima nangene esontweni la sengiyasuka ngiya kuZulu lapha eNtuzuma ngiyomtshela Zulu le bhasi ngicela iqale lilayishe la ngiyalishiya ingalisho kuyangishiya awuzulwana ngayo ku-Ali Street bafike beyishiya ibhasi ngayo kwayithi izohamba 27 ngiyavuka ngoba ibhasi izohamba isitobhu sinjengalapha kubaba omkhulu lekuyibamba khona ibhasi ingadluli ibhasi singishiye ibhasi enkabeni yedolobha ingishiye awuqhamuka insizwa eziwu-4 ngemva kwami bethe briefcase la naleyo lethi yami la enu-50 years ikhona igcwele imali bengihola ngayizola ngiphathi imali ngiholile ngiphathi imali engizoyisebenzisa ngizoza la emsebenzini kule briefcase kuhlala uNazaretha nesihlabelele nemvunulo uma ngiphume emsebenzini ngivunule ngingene ethempelini ngizozebuhleni kunaley'ncwadi zinemali yelanda le briefcase angiyivalile ngenamba uzayivuma uyithanda hayi zathi lensizoliwaphi ngathi hayi emsebenzini uphumaphi kunyango ekhaya hayi zathi lethu zayihlwethe briefcase hayi lezi ezimbili zangilandela angaphonsela emgodini zathi uma zizohlala lokunenhliziyo khona kuthola ifoto lenyangayizulu zathile ngathi ushemba zathi nesithole lutho ngaphinde ekhaya washawa incingo esiteshini kwabuya amalungu bawaqala ukuvula isiteshi ngaye emapoliklinik bathi akho lutho ucabo nje lebhantshini ngahamba ngayetafroti bathi hayi uqala ngomsombuluko ngabuya ngezulapho wangisola ubaba lothukugwamthi ibhulifkesi lingenastika thoma ngibuyele ekhaya ithoma ngehla nje nangimakhelwane uthi nguzwile umsindo la hayi saqhubeka sayikhaya ngathi uma ngivula esitting room lapha nayo ibhulifkesi ibhulifkesi bayithathile bakhipha konke okungaphakathi bathatha newalethi bayishiya yabusiswa inyanga zezulu wayithenga kusoja sedoping station sinendala kusokuthiwa yagogo lokwaphuma khona imeyili uthi thathwa imali kuphela umfa uyishuthelile umfana wayithola ibriefcase wayibona N23 wayithatha wayisekhaya babonga uNkulunkulu yasinda kanjalo okukhulu okuzayo sokukhuluma lokwakwenza uzuku inhlamvu ziyisithupha ngaphakathi endlini ngomhla ka-15 February 1998 inkosi busiseni ibisweni amakhawe
Kodwa sanjalo ngesizulu. Ngaya phela kancane esikoleni ngathumaka yabo. Noma ngake ngathufela kancane kodwa yabo. Ithi bosa thoka masithi kodwa sibesa amatoko. Ngako nje bona yini yabo. Imnandi ngo. Hey ngamlinda lo mlu. Wapizwa. Mana zayeta wana wazi uite hiko basi sikupa wa 30 rand. Yeah. 30 rand. How 300 rand? How 3,000? You 30 rand. Kudeskasa manje. Abalungisa nomlungu, abalungisa. Abasengibiza. Sangena na office. Wathi naye ufuna umnumzane. Ngathi umnumzane ngizothe ngiko. Waqala ibhuku. Wabhala. Wasethethe imali. Ngakhiphutheni la. Hawu. Yana mali ngazothe ngikomo ngayo. Ngathi mnumzane. Kwakuwathenda ababili abahlala nowodwa leyinhlaka yabo. Ngithathe lo wanikonzo wathi wena madala phela. Wadonsa ibhuku wabhala. Usethi kumina, ya uyifuna yini inkomo? Ngathi mina mnumzane ngicela ngolihlala. Uthi ngolithenga ngolifika. Ngamkhala seningilindile. Yilona enganginikele inkomo ngo-30 rand ayibonga inkomo. Ingabona amanazareta ngithi ushembe uNkulunkulu ayibonga ungezwela amen. Kanti ithuba labo bengikhipha umbhobho. Nkosi kuze ngivile amen kamelonyazi. basezulwini kwesiyesabatha ofana lo khona lapha ekhaya ezasubumuzi baba kwesiyesabatha ngilapha khuluma ngalensizwa yasezulwini ebeyikhona ngaphakathi kwethu. Lokutheni baba simazi ubaba sikhona la phakathi komuzi. Uma simbona ehamba nje la phakathi komuzi ehamba ngezinyawo. Kodwa khombisa ukuba uNkulunkulu. Uthi ngelinye ilanga ngikhona ekhaya. Lapho umuntu esangweni bese ngijima ngivule. Uma ngivula cha uyena ubaba. Engakadali esihlalweni. Ebese mina ngiyathunywa la mkwethu kuwe thunywa ubaba nyanga izulu. Ngizofuna ukuthayela lapho sikhande ngidayisa ukuthayela oflat ulande isiphiko. Uthi baba
ngikwazi ukuyiphilisa umuntu ukuthi isithukuthuku sakhe. Bese ngithi-ke mina baba simile nje sobabili kule ndawo. Ngaleso sikhathi uma ebuka eceleni ngasesandleni sakhe sokudla mina ngingala esandleni sokunxele. Ukhamba unyazi phezulu olumhlophe olwenza ukuthi ngithi uma ngivula amehlo ngavula sengiguqile eduze kwakhe. Useyangibuka-ke manje sengibuka phansi uyahleka. Uthi-ke nanti imali ngizothinta umshumayeli uDlamini azazolanda lo thayela lapha ekhaya bese ngithi mina baba bese ephuma. Sikhuluma ngoNkulunkulu-ke okhona esihlalweni maNazaretha. Lolu thiko leli abanye balukusabalaza. Thina salona lolu thiko phakathi kwaleli khaya. Silubone lolu thiko abantu bengazi ukuthi lusho ukuthini. Emva kwalokho-ke ngani zakwethu uma esehleli esihlalweni ngiyakhumbula nje sasingane emphike sehleli ukusofa engakahlali esihlalweni sakhe ehleli ukusofa. Kukhona izinto ezazenziwa engeke ngiye deep down nazo ngiyixoxe. Khona kodwa okwenziwa amanye amadoda. Uma sizwa leyo nkulumo ayinhle ngoba la madoda ayehlanganisa ukuthi ungase ubani ozohlala esihlalweni. Uyathubeka nayo inkosi siphuma usofa obovu unosofa aba-brown ngaphezulu. Ebesethi kumina wena ukhona ngithi baba ngikhona inkosi kubusise sesiyalekela. Ukuhlakazeka-ke kwaleso sikhungo esasenziwa bathi awusehlele esihlalweni ngeke kusenza lutho eseze sesihlela nyoka. uNkulunkulu-ke uyazenza izinto zakhe kodwa kubuhlungu bafowethu uma sizenze izinto ngoba usuku lokuhamba emhlabeni ukuthi useke ngalazi ukuthi lomfike laphi kanjani. Lo Nkulunkulu ekhuluma ngayo bayinkinga uthi ngelinye ilanga laba bayangijwayela laba ngizobafaka esikhokweni. Bebemanje amanye ubaba ngoba bembona ehle inyuka lekhaya ehamba engayifakanga iy'cathulo. Kanti benza iphutha. Benza ungafanele ukuthi bakwenze. Lapha size endaweni kaNkulunkulu uba sizokhoza sikhozele imindeni yethu. Into ekhona obafanele siyenze kufanele siguqe ngamadolo sibheke phambili esibheke khona ukuze abazali bethu nabekhona bathokoze ngathi. uNkulunkulu-ke sengizobika kuyena-ke inyanga ezile imphinga ney'ntathu. Ufika omnye umama ukuthi bengele ebusuku mntanami. Ngifika ubaba inyanga ezulu ngangicela iy'ngane kuyena. Ubaba inyanga ezulu sethinta lo mama ukuthi phuthuma angisalezi iy'ngane. Uthi lo mama lezi iy'ngane zintathu nazi kubhasikidi ngifike ngayibeka phezu kombhede. Siyabonga ngoba lezo ngane ikhona baba sikhona Jehova uNkulunkulu ezikhona esingaphansi kwakho. Intombazana ngathi uNomathamsanqa, umfana ngathi uThemkosi, untombazane ngathi uNoxolo. Lezi ngane ikhona ngokulandelana kwazo ngiyipho uNkulunkulu. Sengizoyiveza-ke manje kubaba uThembo lamakhosazana. Baba lezi ngane njengoba sengikhona ziyafunda esikoleni kodwa baba nginawo amandla ukuba lezi ngane Nkosi ngiyiqhube. Uthi kubaba ikhuleka ngizokwenzela mntanami futhi ingane zizofika ekugcineni akabongishela. Ngangithi-ke mina mhlawumbe uNkulunkulu kukhona azokwehlisa mhlawumbe amnika athi bamba mntanami nawo. Kanti cha ushembu yakhe emoyeni. Zonke izinto uNkulunkulu uyazazi kukhona abanye abanganaki. Kanti izinto zalekha khona uyinaki. Lezi ngane-ke seyikhona ziyafunda esikoleni. Sokuthi ekugcineni seziyapasa esikoleni lezi ngane. I-school fees sesiphuliwe, i-school fees asekho ngoba sifunda kulaba abaqama ngezandla la ifunda khona kubasezela ukuthi ingane zibe nalo ulimi
ukuthi ushamba usiphingane awusone zethu lezi ngane zikaNkulunkulu sethiyakhula ke lezi ngane sokufika isikhathi sokwazi e-college hayibo uma sisahleli sizokwenza njani kodwa uNkulunkulu phela ithemba walibeka uma sisahleli ekhaya sabona la imoto ingena ngesango hawu le moto engena la enhle kangaka isiyangena imoto yezizongo kuze kwehlika amanje amathathu amadoda amabili nowesimame bese ngenza kona cha abadala sizela ekhaya kubona lorinda bese kuthi mina yebe khona ngena ngaphakathi bathi-ke uma sebengena ngaphakathi hawu lorini besho umdodakazi wami wokuqala ntombazane usukhona bathi-ke lo mntwana ube yinkinga esikoleni izinto zonke bezenza esikoleni kwakuthi ukuhamba from to Cape Town Johannesburg kwenza imisebenzi lo mntwana uyena obeyasinike ingqondo yokuthi isikole sethu sikhuphuke kakhulu manje sesicabangile ngoba uthisha omkhulu ushasiza namanje nje ngafika esikoleni sebengibizile bafike babona isithombe sengane abesikhulu esodongeni kwathiwa le ngane yona epromothele isikole ngakho-ke asiyifundele ukuthi iyifundele umfundazi le ngane ifundile iminyaka esihlanu besibekade kulo nyaka bathi umfundazi owesibili owesithathu owesine owesihlanu yonke le minyaka esihlanu lezi ngane zifundiswa uthembo lenkosazana asibonge ngane zakwethu ushembe uNkulunkulu asizenze izinto zethu kodwa singakhohlwa phambi kwashembe ukuthi akukho angakuboni la wenza khona usika khona ebuka akunikeze isikhathi eside wenze kodwa isiqina ogcina ushembe lezo ngane namhlanje kwenzeka isimangalo hhayi angisezokhuluma ngani ngoba nayo inkosi ihleli mhlawumbe sithi ukhona nje mhlawumbe usezulwini sokwenzeka iy'manga nje kuyona lowo ngane kona la ekhaya kodwa ngeke ngisakhuluma ngoba kuthiwa sikhulume ngothini sokwenzeka iy'manga lezi ngane zontathu ziyinkinga zonke ngendlela ezifunde ngayo akabonga uNkulunkulu ngiyabonga-ke nganizakwethu anibonge izwi lenkosi amen yamakhosi Mshumayeli uPhewa eKhulani Temple eDandi phakathi phansi komuzi waseSabatheni. Amen.
Bantwana bahle basezulwini, ngibona ukuthi uNkulunkulu lolu suku kubelibumbile ukuthi nami ngibe ngophakamayo. Bengenalo ulwazi lokuthi ngizawufika lapha, kodwa ngibonga umntwana wakamakhumalo ongithathile wangiletha lapha. Amen. Bantwana basezulwini, ngikhumbula ngo-1995 la khona ngangihlaselwe ukufa okwakungiqale eminyakeni ewu2 ngaphambili. Kwakunesifo esasihlala sibuye, ngihambe ngiye kodokotela, ngihlale khona 6 months ngibuye, siphinde siqale phansi. Uthe ngo-1995 sase singibamba kakhulu lesi sifo, ngase ngithathwe ekhaya ngoba ngase ngibona ngisho imithambo yami imili igazi, nodokotela lo muntu ugula kakhulu, asase sizokwenza njani ngoba lesi sifo akukho esingasakwenzanga kuye. Kodwa ngizobonga uShembu uNyazi lezi ukuthi ngolenkosazana okukhulu lwangenzela kona. Mangifika eMakhothi, kwakuseyi-private ngaleso sikhathi ngo-1995 eMakhothi esibhedlela. Ngalalisa khona abantu abahle basezulwini. Kwakungumhla ka-24 kuSeptember ku-1995. Bazokhumbula mhlawumbe abadala bengaphosisi, kwakuyisikhathi la khona abantu abalile emhlabeni benza isikhumbuzo, kwase kuphumizwa bathiwa kodwa kuzawudliwa ngoba kwenza umcimbi wenkosi inyanga yezulu. Wase kufika ubhuti osebenza khona la ekhaya ebozala ubaba umamkhulu umkhokheli. Ngomhla ka-25 ngesikhumbuzo mina ngisesibhedlela. Mayifike enkosini ubhuti omdala, ngizomntshontsha ubhuti Mqoqi, bayamazi abahamba uhambo. Amen. Mayifike enkosini uthingo lokubathiya ngomhla ka-25 ethi baba ngigulela umfowethu kubi ngoba ngangasakhuluma besho sengithuli nje kodwa phakathi esibhedlela. Mayifika ubhuti enkosini ithi inkosi yomusa Manazarete sesibuthene ngawo namhlanje esiyibone ngamehlo, ithi loyo angeke asafa mfana kaPhewa. Uthi loyo ngisafuna ukusebenza ngako kodwa afuna amanzi, ufuna amafutha. Nkosi yamakhosi kulesa sibhedlela angeni lutho ngoba uthe efika wakhumula zonke izinto wagqokeza sesibhedlela ngeke ngisho isipuni sakithi. Uthi kodwa lo vaseli uzawungena, usho uphungelihle Manazarete. Bahlale esibhedlela angikwazi ukuyigeza, afika amanesi angigeza, akafika ubhuti bangenza khona. Wasiyafika ubhuti ngesikhathi sokubona amavizitha ntambama ngomhla ka-25 ku-1995 bakhonza abahle basezulwini. Mayefika ubhuti wathi uvula idrowa la ngilale khona, akukho spoon akukho lutho. Wayesegobisa istraw Manazarete, ithe inkosi uthingo angawongi lo vaselina awudle, akudleki lutho angidle. Wayesefika ubhuti nalo vaselina awunqaba ngathi ngesandla, wayesewuvula ubhuti, wayesegobisa istraw wasiphula kabili, wayesewudipha lo vaselina wangifunza ngenkani, wakwela isibili wakwela isithathu, wasethi uthe uShembe ngeke ukhishwe lo vaselina edrowini, awuhlale la phakathi. Uthe ngakusasa Manazarete esengidise lo vaselina ubhuti ophume esandleni sokuphila uthingo lokubathiya Manazarete amahle, ngase ngivuka kancane athi amalethu uzokwazi niphewa ukuvuka uyogeza na? Ngathi mina ngizawuzama. Bathi awuzama, bangiphasa ngapha, ngase ngihamba base beyangideda mase ngofika ebathroom la kugezwa khona. Mangivula umnyango khona-ke iy'mbuko ey'nkulu ebathroom lama-private hospital. Mangithi ngiyavula isibuko ngavele ngathi hawu nayi inunu, ngangibaleka ngibuyele emuva. Bathi iphi inunu uPhewa? Ithi inunu la phakathi. Baza amanesi ayibheka inunu ayikho inunu, kanti inunu bekuyimi ngendlela bese ngigule ngayo. Mangibuka lesa sibuko ngibuka into echozekile ngathi inunu eyike engeke ngiyichaze kanti yimi. Bathi phawu ikho inunu, mase ngibuyela isibise ngamona manje hawu bekuyimi lo. Kodwa uShembe nomusa wayesengisindisa, ngiphila nje ngiphila ngomusa wonyazi wezulu. Inkosi ibusise izulu layo.
Inkosi uNyazi lwezulu. Lo okhulumayo umshumayeli Nhlabathi eSwatini. Ethempelini laseVumani nonke. Angicale ngibonga ezulwini umusa longaka wokuba emva kweminyaka eminingi ngifisa ukuba la kulombhobho kungenzeki kodwa namhla uShembe wenzile. Sihlangene ngenkosi yomusa. Lo musa nami owangifumana abangcwele. Ngikude kuleli yalizwe lakithi laseSwazini. Wangifumana lo musa ngonyaka ka-1996 ngoJulayi mhla ka-19 kwakuLwesihlanu ebusuku ngo-12 between iHowick nePietermaritzburg saba sengozini yemoto safa saba yisithupha. Kuloko kufa esakufayo nami ngangingofile. Ngavuswa inkosi uThimo lwamakhosazana. Emva kwama-awa amane sebesho thine sasisele emotweni ikhumbi sifile ngezwa ngoba sebesho bathi khona sevukile. Bantwana belizulu ngabona ngisendlini eyayilingene amahlombe ngaphambi abashumayeli bayayibona kwaleyondlu emnyango kwakumi umuntu owayewuShembe evalile kulo mnyango kuba ngingaphumi. Ngangiba nokuphuma kulo mnyango kunomuntu owayewuvalile lo mnyango kwakuwuThimo lokubathi
yonke indawo ngagilimele ngephukile. Umlenze lo wakalefti wawujubeke kathathu, okarayithi wawujubekile kanye. Ama-pelvis lawa ayekrekile. I-spinal cord sasingamuke kabili, abathi yini umfuku. Umfukulu wawungamuke kabili, lawo osuka khona kwakungena insini, wavuleka imbobo. Phakathi nendawo kwakungena insimbi, kwavuleka imbobo. Ngife ngoba kwakufanele ngife ngendlela engangilimele ngayo, kodwa uNkulunkulu lo uthingo lo esikhuluma ngalo namhlanje bangcwele lwenza umsebenzi walo. Amen. Lwangivusa nga-admitwa ngeSabatha ekuseni ngo-6 eGrace esibhedlela. Ngahlala amasonto amabili, lwafika uthingo ngalibona ngamehlo amabili enyama. Lwafika lwama phambi kwami, lwaluphethe kwinalithi nokotini. Lwathi uyayibona le nalithi nalokotini na? Lwathi ngizokuthunga lo umgogodla wakho, ungamngile. Wathi angifuni uhambe ngenqola, wathi ngifuna usukume uhambe ngey'nyawo zakho, ngoba ngisafuna uhambe uyoshumayela e-East London. Wathi mayenyamalala emehlweni, ngezwa sengizwa inalithi ingena. Ngangiyizwa inalithi ingena, nokotini ngimuzwa mayewudonsa. Ngangize ngisho ngithi yekho. Wathi mayeqeda, wawuthatha umhlane wami nomzimba wami wonke, wawubeka phambi kwami, ngakuwubona ku-screen, hhayi ngephupho. Wayemila ngasesandleni sami sokudla ngasekhanda, izwi lakhe lalila ngasekhanda lami. Izandla zakhe zazilapha kuskrini ekhomba umzimba wami la ethunge khona. Wathi uyabona sengithungile ngihlanganisile, wathi uzosukuma uhambe ngey'nyawo zakho, ngifuna uhambe uyoshumayela e-East London. Wenza la bantwana basezulwini, i-plumbing la ngezansi yayonakele. Kwakufakwe ipayipi umnumzane liyesinyeni. Wathi ngifuna balikhokhe leli payipi. Wayephethe ucingo olwaluyi-spring. Ukhona lolu cingo olunama-ball point, nanga okuthiwa ngamabhigi, luyi-spring phakathi. Wayephethe lolo cingo lolo. Wayeselufaka lolu cingo elushwila nge-screw, elushwila njengomuntu ehambisa i-screw
ngikamela le kude soze akazi kwa East London le basebesho bathi hawo kwenzakalani nge-East London na ngathula waphendula omunye wathi ise-Eastern Cape uma ubheke Eastern Cape ilapho i-East London bakwele angizibongele kakhulu ukufika nami ngizokhokha inkomo kaShembe emva kweminyaka eminingi inkosi kusise kuzile siyabonga ukufakaza ubuhle esiphiwa abashumayeli inkosi zibabusisa. Ngizobala inkonzo yesikhumbuzo sikababa uTingo ngesihlabelelo sama-32 32 sizocela umshumayeli uCibane waseThandizwe siholela isihlabelelo. Nkosi ngibusisa. Nkosi busipha wangcwele. Ah